Continuing the spirit of community welfare ahead of the Durga Puja celebrations, the YTF distributed sarees to 107 women in the Khowai district today. The distribution event was held at the West Lambhu Village in the 9 Halahali Ashrambari area, aiming to share festive joy with the local community members. Khowai District YTF President Prasmit Dabarma led the initiative, personally overseeing the distribution along with other active members of the Federation. Speaking at the event, Prasmit Dabarma stated that the initiative was inspired by the vision and guidance of Maharaja Pradut Kishore Dabarma. This gesture of goodwill has been undertaken solely because of the unconditional love and commitment of the Maharaja towards all sections of people in the state, he said. जों गोबां मानो खुदुं डक्टर एडिगेनेट डक्टर बागै दङ ओमफ्राय लास्ट 2-3 दिन सिगां एसे लाम्बो कायसा कनफारेन्स दंमोन बिसि लेभेल कनफारेन्स अ कनफारेन्सआव फायै जोंनो जोंनि तिप्रासा बसंबो दङ जे जोंनि तिप्रासा बसंनिया जोंनि हिन्दुस्तानी दङ ते जोंनि थुलुक मुगरि रक दङ ते वानजि बसंनि बरबो दङ बरनि कायसा डिमान्ड जे दिनो प्रग्राम फायमानो प्रग्राम फायमान दिनो बंनि डिमान्ड जे एडिसि हाबांनो हयते खुदुं रक बाग जागौ ओंखाय खुदुं रक बाग लायो गलायो बरक तिप्रासा बरक खुदुं मानो जों तिप्रासा रक जेरि थांना बरखाय कुन माया आबो हिनै बरक साका ओंखाय सामान बिसिंगो बेलेखे आं बखानागा ओंखाय वानसुका जे बिसिकांगो दुर्गा पूजा फाय दङ ओंखाय तो खुदुं रक तो रिगनाय रक तो जों बिसि ब्रुम ब्रुम बागै दङ ओंखाय बरक माया आङै दङ ओंखाय आबो वानसुकनो दिनै YTF नि ओंखाय दिनै जों वेस्ट लाम्बु बिसिव दिनै जे मानथुइ बिसिकांनि सालो जे दुर्गा पूजा फाय दङबा Chini tiprasa bosong ya pano borong no sung chini tipramo thani nahar mung do sung jotono palke thantake tonani abno rogo sung kini chini jemanti chini kesa kha phartui chini omit te chini bai sopna te chini hindu songni sai tumung bai sung kini je chini non tiprasa chini borong no sung jemanti sariba phaimani ge borogo phaya goi to sung belai excited belai khadung khaja ge borogo kok salaina bisinti saima khaje जोनो खुदुं रक तो जों बागि फनो जों तामले खायनोबा जों दिरो ताना रंगिया नेतिनि नरक फाइबा फनो बगे बेलाके हामारि माखा हामारि माने बेलाके खादुं काहायसि माने दुर्गा पूजानि जरावो आमहाके माने चिनि ताबो अखरा रंग बिसि बाग मांगो बं थानि हामारि माहाय बखा खम मामे आबो हागे मा दङ ता गायसो बेलाय गाहाम नंखा नायथक नंखा जेमानते जों सुबाका असुबा मानो बरकबो खाबाय खुबायनो बक सुनो यासा खाहायसि आबन बगे जेरो तिनि सारि माननाय रंनो जे सारि ना फाने रंनो बंनो खबो बेलाय हामबाय देसिनि मो बिसिनि मो जे प्रग्राम अर्गानाइज खायनाय जों बंनो बेलाय हामबाय माया फारो असले बंनि बिसिंति मनो याफाका जे तिप्रामो थानि बा बुबाग्रानि हारमुं तो सुदु तिनि तिप्रासानो मुथांनाय आबोया जे कुलुगै तंनाय आबोहाय जातिनो तिसाइ तुजनानै आबोनो चिनि बुबाग्रानि हारमुं हेगाय जों साइ दङ Chini ingkai thancha chini edisi area tongnai tamo tiprasang ton tamo non tiprasang ton tamo thurukmuk lingthon tamo hindustani thon tamo sin bengali baing thon chung jotono bebag no ye ngai chini bakhao jodi wan sumani tongai jung tipramo ta sudu tiprasano simi naikol hangkai tini puja khana phungai kene puja tini singbongro saribak phane na bhai sinu kono meaning kure hangka ngabono saramu sungo chini bobagra naharmung te tipramo thani naharmung thancha ajaga kono jatini bedabed kure joto jatino tino sungbus gangau gunai abono sini naharmung te sini message bobagrano borok mono kok kaza khaje asuk bosor CPM phaikya kabungma party phaikya tipramo tharok phaimani yaglo je rokom suk shanti ke elkama tonga hage agini jorogma tongya abon bagai borok bobagrano belenge hambairiwo ke mono hambairiwo je Chin bubagra kebo nini ani hiya jotono no somon khainayo abon bagai borok bobagrano kebo hambaya phakata. The YTF's move has been widely appreciated by the villagers, highlighting the organization's dedication to social outreach and welfare work in the area. Reported by Biplov from Khowai, Chini Khorang.